ꯊꯥꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯂꯦꯟꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯌꯦꯟꯁꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯟड ꯁꯣꯏꯜ ꯀꯟꯖꯔቬꯁꯟꯅ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 230 ꯔꯣꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯙꯨꯕ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯐꯀꯤꯔꯒꯟꯖꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯨꯝ 8 ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ 8 ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯀꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯥꯖꯕ ꯔꯣꯕꯣꯇꯤꯛ ꯂꯨꯅꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯒꯣꯁꯠ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯇꯥꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISCOM न्यूज़ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯁꯤꯜꯒꯤ ꯖꯅꯝꯕꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯈꯥꯛ ꯑꯔꯥꯎꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯅꯣꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯦꯟ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯨꯞꯂꯤꯕ GI ꯁꯤꯠꯁꯤꯡ ꯍꯨꯝꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯌꯦꯟꯁꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯂꯦꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯟड ꯁꯣꯏꯜ ꯀꯟꯖꯔቬꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯥꯔꯆ 5 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯀꯦ ꯗꯦꯕꯗꯠꯇ ꯁꯔꯃꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ISCOM न्यूज़का खनना उनबा अमदा डायरेक्टर के देवदत्त शर्मना फोंदोरकपदा हाइरिबा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरसिंग असिदगी रिपोर्ट अमा कौरिबसी मरुओइना लमदम असिदा मियामना असुगवानरिंगै चेरगसिदा लेना मरम ओइरगा लौमिसिंगी मना मथुम थाजरिबसिंग अदु कया यामना अमांग अता थोखनख्रबगे हाइबा खंगनबने। पिखलकपा रिपोर्ट अदुगी मतुंगिना लौमिसिंगदा यामबा यामदबा कंपेंसेशन खरदा ओइरबसु डिपार्टमेंट असिना पीबा यानबा लौखलकपा खोंथांगनि हाइकी। हौजिक याम वानरिङै मतमसिदा मणिपुर की लौमी चिलिनाउसिंगना मसाना मसाइदना थाजरिबा पोट मही मरों मना मसिंगसिंगदु मांगबा ताकपा लैबा तारगदि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कंसर्न मसागी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन कंसर्न सिदा रिपोर्ट अमा पिबिदुना अथुबा मतमदा तांग 5 फाउगी मनुंगदा रिपोर्ट सि योनबियु हाइबसि डिपार्टमेंट की तरफतगी अमुकन हाइजरी लोइनना मसिदा पिरकबा रिपोर्ट सि अखोइना तांग 5 फाउदा रिसीव तौबसि गवर्नमेंट दा ऑनवर्ड सबमिशन तौरगा खरदा ओइरबसु अवाबा कोकनबा कंपेंसेटरी मेजर अमा लौखटपा यानबगी अदुगुंबा रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट दा तौजगे हाइबगी सेम साबनी मसिदा मयाम पुनमना कोऑपरेशन पिबियु तेंबांग बियु हाइबसि हाइजनिंगी। हौखिबा पुंग 20 असिदा मणिपुर की तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंह हाइबदी इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर जिरीबाम अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबदा लेबा तोंगान पुलिस स्टेशन सिंगी खुथांगदा लाखिबा खुसुखुलाई कया लेप्तना थिनरकपा लेप्ट्री। ngarang Imphal East District की ओइना पोरमपाता लेबा SDPO की ऑफिस बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना लोकताक प्रोजेक्ट लेबा 13 बटालियन BSF ना लोकताक पुलिस स्टेशन दा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की ओइना जिरीबाम पुलिस स्टेशन की ऑफिसर इंचार्ज की खुथांगदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना वांगोई पुलिस स्टेशन लोइना सेकमाई पुलिस स्टेशन दा कुसुखुलाई कया पिखटनरखी। पिखटनरखिबा खुसुखुलाई सिंह अदुदा SBBL नोंगमई सिंह नंबर 36 HE ग्रेनेड बाउफेंग वायरलेस सेट बुलेट प्रूफ जैकेट DBBL नोंगमई सिंह AK-47 SLR कार्बाइन 9mm पिस्तौल एंटी रायट गन स्टन सेल टियर गैस सेल सिंगलोइनना नोंगमई मखल कया सिगी मैगजीन गलोइनना कापा यारिबा नोंगमई मरु कया याउरी। नाकालमरमदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की इरिलबुंग पुलिस स्टेशन कोलिबा अंड्रोगी करपुर सुंगफमना की गारियान चिंगथक्तगी लोन थिंख्रब लाल हौलुप KCP पीपल्स पार ग्रुप की मियोय अने मणिपुर पुलिस न फारे हाइरे फार पमियोय अनी अदुदी युमनाम अबुंग सिंह अतोपा मिंग चिंगाकपा चही 19 अमदी थांगजम जय कुमार सिंह चही 92 ने हाइरिबा मियोय अनी असि खुलाई थिनोक थिंजिन तौबा मियामदगी सनखाई तुमखाई तौबा हकथेंगने चेनबा मियोय ngaktane मखोइदगी पुलिस ना मैगजीन कोनना 9mm की पिस्तौल अने Chinese hand grenade ani
कापा यारिबा 9mm की नोंगमै मरु तरा 5.56mm की इंसास राइफल की मरु तरा गा लोइनना इंसास राइफल की मैगजीन अमगसु फंगमंग अमले हाइरे अमरमदा मणिपुर पुलिस के अतोप खुदपु अमना सेनापति डिस्ट्रिक्ट नेशनल हाईवे अनि की परिंग लेबा KSTC की फताहाउदी हुंदोकफ मयाद लेबा अपर काटिको कारोंगदेगे मियोय अनि ब्राउन सुगर नि हाइने चिंगनबा पोटलम सिंग कोनना फारे हाइरे फारबा मियोय अनि अदुदि बिस्वजित हजारिका जही नि फुतरुक अमदि इरफान हक जही कुंत्रा मरी ने मखोय अनि देगे ब्राउन सुगर नि चिंगनबा पोटलम सिंग यावबा सापोन के कुनगा कार अमगा फागत ले हाइरे Laibagama, Langdamama, Laikaiama, Manglum the Pukatpa Haibasi, Education Haibasina, Yamne Henamaru Oi, Education Yaw the Bayade, Education as Samas Asi, Awonba Amadi, a home Upurapungami Haina, Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam, National Awardee, Wanghem Sobhana Fongarakli, Ithai Modern Civilization Club, Ithai Kunona Sindana, Chahizida Lemzaningai Oirabamana, Bharat Ratna, APJ Abdul Kalam National Award Fanglakraba, Ithai Kunaudagi co-founder Extra Ed School Infal Wanghem Sobha, Lamdamadu Kithodok Hanoku Mahiroi Singh, NEET exam the state ranking Kontratare Tarakraba, Vicky Kuraijam Mamadi, MUG, BSc Mathematics Honours Nepal Superposition Tarakraba Oinam Romila Yauna, Gold medalist sports person Laitambam Shurbu Puning Tokotuna Taram Nopagi Tharam the Fongdokibane. National Awardee W. Sobhana High, Educated Person Amana, Educated Society Amase Mangami Haradana, Educated Oiraba Society Mayam Punsilaga, Educated Obazati Amase Mangamgane Aduna, Kunai Amagiluching Bahibasi, Matik Magun Leba, Educated Obatai, Adu Obatarabadi, Kunai Adu Educated Obasodangamgani Hiraduna, Mahiroi Kaya, Mahakna, Lamdam Sidamasak Naiba, High Ranking Officer Kaya Suputo Kray, W. Sobhana High, Award asi socially, literally amadi educational gilam da hotna jaruba kaya dubu sakang viduna bibiraki bani haiki. Assam Rifles amadi Mizoram Police Department upon bukut puman ng arang namidang Jokathargi World Bank Road tige malengi kaithel de lupa crore ahum galak hum fumapalum kyoy gadaba heroin number 4 gram chamri gamar futara ni toy fagat pangam kray haireba heroin number 4 singadu miyoy ani khakna scooter amada puduna lakhi pane adubu miyoy ani adudi nanthok tuna chain kray fahauraba heroin number 4 singadu Jokathar Police ta kutsanna kray haire Ngarang amadi ngasigi ahing lonaba matung ayukpung amarom taba matamda Assamgi Guwahati dagi kilometer journey marfutara rom chatlaga leiba Dhubri district e Fakirganj ta khanghoda na may chaglakpadagi mafamadu de leiramba yum taret amadi dukan taruk may nagtumna chakre may chaglakpa adu de gas cylinder kaya sa pukhairakpana may chakpagi chang khangen hengalaki haire hairiba Fakirganj mafamasida fire service substation amatalay taba maramna yum amadi dukan singadu ge pojay kaya may nagtumna chakhi Adumagpu, Managadu the Lady Ba Fakirganj Police Station Gimiyoy Singa, Mafamadagi Kunja Singana, May Mutat Nabadi, Fanakan Honaki, Adubungam Kide. Aujik Fabada, Mayadu Matokaram Haurakibano, Haibagi, Maram Lunana, May Jack Badu the Senfum Kayamuki Poje, Mang Takrabagi Haiba, Japjana Kangmungam Dri. বেশিকে বগের সম্ভব হে অগবারি মানুষ বাইরে সিলিন্ডার মিলিন্ডার মামা আসেনি ভিতরে United States Kilanai Company amana sajaba spacecraft ama thagi leimaida maipak na tabang ambagi-damak anawba puwari ama amuk se mangamkre malang da matam kaya koy pay-payduna leirurabagi tungda
Mi yaudaba Blue Ghost haina mingthonba robotic lunar lander asina ngarang March anida thagile maida tikta kaitana taba ngamki. United States ki Texas leidba Firefly Company na sajaba robotic spacecraft asina Singapore gi matamdana numidang wairam pung 3 kuntra mari chatpa matam aduga Eastern Time gi matungina ayuk pung 2 kuntra mari chatpa matamda thagi awang nupok thangba sarukta leiba Mons Lateral haina khangnaba mai gi jing leifam Mer Precium gi manakta land toki Fireflies Aerospace ki Blue Ghost Mission 1 asida tha mamai gi leibak leihau changeng taunaba khulai sing Maisa ngakthokpa ngamba computer amadi thaga malemda leiriba atei satellite kayaga pau faunaba ngamnabagi changeng tawba yaba kusukulai kaya suloinari January 15 da thagatkiba Blue Ghost mission asina thagi leimaida numit 13 ni chupna taduna leiraga lakliba March 13 haibadi mathang jayo ki lakliba irai namitta Prithibina thagi leimaibu numit ki mangaldagi khanjingduna grohon lakadoriba sigi asengba saktam sing lotion bada achoba thodang logani haina panari ISCOM jalesingani konithoi ki matungda hairiba numit March 16 amadi 13 anigi marakta thokadoriba grohon asi maru oina awang thangba madi tha kha thangba America da numidangi matamda ngaksangang na uba fangani haire Khan, Chief Engineer on Ops. Y'all select the landing. We're on the move. Firefly Aerospace just became the first commercial company in history to complete a fully successful moon landing. Congratulations to the entire team. This is such an incredible feat for Firefly, NASA, our nation, and the world as we pave the way for a lasting lunar presence. Congratulations, Bridget. Loisilakpada maruga pau mukahana bisari. Chaliba thasi ki ama amadi ani gilona bahimam yai matungda takiba lena landamasi ki marumarang yensang napi kaya yamna amangata thanan khrabage haibagi report ma district officer singh pikhalak naba director horticulture and soil conservation na pautak pikre Assam ki Guwahati lagi kilometer chani marfitara rom chalaga leiba Dhubri district ki Fakirganj tana se amanbada Kanghoda na may changakpadagi mafamadu daleramba yung tarit amadi dukan taro may natunna jakre. Amadi United States ki Lanai Company amana sajaba robotic lunar spacecraft Blue Ghost thagilay maida may pak na tabang ngambagidamag anaw bapuwari ama amug sem mangamkre. Pungjasi Fabugina Sandok Chaba ISCOM News Matanga Seda Lojere Meeting Tabiri Basingbu Amukahana Krumjeri.